Uvaženi poslaniče, kažu moji sugrađani, gotovo 4 mjeseca je proteklo od 21. januarskog dana kada smo, verujući u svoju državu i njene institucije, izašli na izbore i iskazali svoju političku volju. Niko od nas ni slutio nije da ćemo nedeljama iza toga biti svjedoci nečega što se najblaže može nazvati nebrigom, netolerancijom, nepoštovanjem građana Srbije i nezainteresovanošću za naše životne, svakodnevne probleme. Izabrali smo vas verujući da ćete uspjeti da se dogovorite, da nađete najbolje ljude za odgovorne funkcije i da se svojski latite posla, formirate vladu i sve drugo što je potrebno da Srbija može normalno da živi i ispunjava osnovni interes nas, običnih ljudi. Da budemo bezbedni, sigurni, zaposleni, da imamo gdje da se školujemo, lečimo, da nam plati i penzije budu dovoljne makar za ono što nazivamo potrebama običnog prosječnog čovjeka. Naša deca žele da vide svet, da tamo nešto i nauče. Naša deca žele kompjutere, prijateljstvo i poznanstvo i van granica Srbije. Naši roditelji žele sigurnu starost, da im penzije ne budu milostinja i socijalna pomoć. Žele da se leče, makar jednom godišnje odu do neke od srpskih banja i odmarališta, da se pristojno zimi ogreju i da pojedu pristojan obrok. Skromni smo mi ljudi i ne tražimo mnogo. I zato vas molimo da u naše ime zamolite vaše kolege koji smo izabrali da budu naš glas u Srpskoj skupštini, da se uozbilje i da makar za trenutak, dok sede u skupštinskoj sali ili u skupštinskom restoranu, ili podižu dnevnice i prinadležnosti na skupštinskoj blagajni, da se sete koga predstavljaju i ko ih plaća. Da ne zaborave ni za časak da je onaj siromašni čovjek što je danas kupio samo veknu hleba platio porez ovoj državi. Tražimo od vas da im poručite da budu pristojni u skupštini, da se ne svađaju i ne vređaju i da se ne takmiče u količini mržnje i količini međusobno izmenjenih optužbi i uvreda, u količini izlivenog besa, osionosti i gordosti. Neka se okrenu svaki put kada govore iza govornice i neka bace pogled na grb i zastavu Srbije, neka im to bude opomena da nisu bogovi, već službenici i predstavnici naroda i građana i države, čijim simboli stoje iznad glava. Ta država stvarana je vekovima, milioni naših predaka u nju su ugradili najbolje svoje godine rada, a mnogi, nažalost, i kosti i krv. Takmičite se u kreiranju dobrih zakona, lepom ponašanju, takmičite se dobrim idejama i zamislima. Zgroženi smo nad činjenicom da bi neki od političara i danas Srbiju da dele na nekakve dve Srbije. Da li su svesni šta rade? Zar nam u istoriji nije bilo dovoljno takvih krvavih podjela, sukoba, građanskih ratova? Da li su svesni da je svaki član svake porodice u Srbiji pristalica, simpatizer ili član neke od političkih stranaka? Pa hajde da podelimo i porodice na dva dela, neka se za gušu uhvate brat i brat, sin i otac i tako redom. Hajde da se konačno obračunaju te dve Srbije, pa da ispraznimo gradove srpske i belom kugom i onako ispražnjena sela, pa neka nam Ujedinjene nacije postave bezimene krstave iznad sahranjenih glava. Srbija je danas tužna zemlja, umorna od nereda, haosa i nepravdi. Ko će Srbiji vratiti osmeh, veru, nadu i ljubav? Vi to morate da uradite, vi koji ste tražili našu podršku, vi koji ste na izborima konkurisali za tako ozbiljna i odgovorna zanimanja.
Od lekara tražimo i očekujemo da nas leči, od učitelja da nas uči, zemljoradnika da nas hlebom hrani, od političara tražimo da upravljaju ovom državom i da nam obezbede život dostojan čoveka. Mi molimo vas, zapravo zahtevamo od vas da u naše ime podignete glas u parlamentu i da od onih koji se do sada dogovarali, a nisu se dogovorili, tražite da zaborave svoje sujete, svoje partijske i stranačke interese i da nas, obične ljude i državu Srbiju, stave ispred sebe. Da se u ovih nekoliko preostalih dana dobro zagledaju u našu prošlost, sadašnjost i budućnost i da jednom za svagda shvate da ne postoje zarad sebe, već zarad nas koji jesmo, zarad onih koji će biti, zahvaljujući onima koji su bili. Recite im da nam se ne pravdaju i ne izvinjavaju, nema opravdanja i ne primamo izvinjenja. Sve do 21. januara ubeđivali su nas da nas vole i poštuju, da nam žele sve najbolje. Toga dana svojim glasovima dali smo im moć da se dogovore, da naprave plan i program i da nas i Srbiju povedu jedinim mogućim putem, putem slobode, pravde, istine, obnavljanja života i mladosti, pune zaposlenosti, svekolikog napretka. Neka i ne pomišljaju da nas dele i međusobno svađaju. Neka i ne pomišljaju da nam se za koji dan ponovo obraćaju praznim pričama, parolama i floskulama i kako nisu uspeli da se dogovore. Mi više nemamo ni vremena, ni volje, ni želje da ih slušamo. Dosta nam je demokratije od izbora do izbora i neka jednom za svagda shvate da više nećemo da plaćamo one koji nisu sposobni da rade svoj posao. Zar politika nije umetnost pravljenja kompromisa? Ako toga nisu svesni, neka odstupe. Zapamtite ove naše poruke, uvaženi poslaniče, i prenesite ih vašim kolegama. I setite se, svi se setite, da predstavljate i site i gladne, i zdrave i bolesne, i školovane i neškolovane, i zaposlene i nezaposlene, i izbeglice i raseljene, i beskućnike, i prozeble i ogrejane, i radosne i tužne građane Srbije. A oni, verujte, nisu ni crni, ni crveni, ni žuti, ni plavi, ni levi, ni desni. Oni samo žele da normalno žive. Ako se ne dogovorite, Srbija vam ovoga puta oprosti neće. Svi vaši pokušaji da krivicu svalite jedni na druge i da iz ove naše zajedničke nesreće izvučete kakvu političku korist ili besmisleni procenat podrške na ponovljenim izborima, neće vam proći, ni mi više nismo politički naivni i neprosvećeni. Verujemo da nas nećete izneveriti, verujemo da ćete dostojno tumačiti naše poglede i naše stavove i zato vam i pišemo ovo, mi obični zabrinuti ljudi, građani vašeg i našeg Kraljeva, građani Srbije. I bolje je da vi to radite u naše ime, no da više ikad mi dolazimo pred skupštinsko zdanje. Neka vas Bog sve čuva i pomogne vam da pobedite sami sebe, da budete dobri i odgovorni ljudi koji će služiti na dobrobit naše jedine Srbije. Hoćemo da se ponosimo vama, a ne da nas bude stid kako nas predstavljate. I ne zaboravite i onaj siromašak jutro što je jedva sakupio malo crkavice da kupi samo vekno hleba, platio je porez državi i napunio blagajnu i Skupštine i Vlade Srbije. S poštovanjem i iza toga ide potpis 100 građana Kraljeva. Zahvaljujem. Pa kad sam se već javio, i ja sam dobio neko pismo iz Kraljeva u kome me pitaju hiljade građana Kraljeva kako ste vi glasali na javnoj prozivnici gospodine Joviću, kako ste glasali za izbor predsjednika Skupštine i niste li vi onaj Jović koji je glasovima Srpske radikalne stranke smenjen sa mesta predsjednika opštine Kraljevo. I niste li možete da nam pročitate to pismo? Nema potrebe, jako je dugo, ima mnogo stranica. Nema potrebe, zaista. Vama ću da ga dam, gospodine Nikolić, ako vas zanima, i daću vam izveštaj policije o tome kako su radikali... Nemojte meni da ga dajete.